Još jedan divan dan u dolini Mumijevih. Dan za sviranje nekih jednostavnih nota i dan za ples. A što si tako sretna? Momka, šta ti je? Ne znam, osjećam se dobro. Kao da ti nije običan dan. Osjećam da će se desiti nešto lijepo. O, da, nešto uzbudljivo. A možda neki uragan. Evo mumija. Mumi! O, to ste vi, zdravo. Kuda ćeš, mumi? O, samo iza... Iza čega? Pa, mislim da bi oba dvije trebale otići u kuću Mumijevih. Mama i tata Mumi imaju vam nešto reći. Zvuči interesantno. Hajmo. Oj, Mumi je opet negdje otišao. Jeste li ga vidjeli negdje usput? Da, ali nije htio reći gdje ide. O, da. U zadnje vrijeme često izlazi sam. Nikad ne kaže gdje ide. Nikad. Pa valjda ima neku tajnu koja mu je važna, pa bolje da ne pitamo. Uostalom, Mumka, drago mi je da si ti imala mu ovdje. Mumi je rekao da nam želite nešto ispričati. O, da. Gospođa Fox nas je pozvala na maskembal. Maskembal? Da, baš tako. Nismo ga imali već godinama i održat će se u starom dvorcu. Onom što izgleda kao kuća duhova, jel? Izgleda kao kuća za bogate ljude, mala mu. Vrlo dobra porodica, vrlo dobra porodica. Moram reći da je vrlo lijepo od njih što su nas pozvali, gospođo Fox. Reći ću ti da sam zamoljena da pozovem sve iz doline Mumijevih, tata Mumi, i bit će im vrlo drago da dođete. I bit će sokova. I kolača, znate? A sigurno bi i vi htjeli ići, zar ne? O, pa naravno. I plesat ćemo tamo cijelo večer, jel da? A, Mumka? O, da. Pravi maskembal. Dobro. Ima jedan mladić kojem ću te predstaviti, Mumka. Svidjet će ti se. Mladić? Da, iz visokog društva. Najviše će ti odgovarati. Gospođo Fox. Da, mala mu. Mumi odgovara Mumki. Možda biste mogli predstaviti mene. A? Mislim da je došlo vrijeme da i ja imam dečka, znate? Zapamtite, djeco, pristojno se ponašajte na zabavi i ne komentarišite jela. Mama, mi se uvijek pristojno ponašamo. Ne ponašate. Da, mama. Negdje u tavanu, mama. Da. O, mislim da je ovo ta. O, bilo je davno, znate. Da vidimo onda. Mislim da je apsolutno nepotrebno da se mi oblačimo za glupi bal. Izgledamo dobro ovakvi kakvi smo. O, možda ti i ja ne moramo dušu, ali Mumka i mala mu moraju imati perike. Perike? Misliš ovo, mama Mumi? O, nešto nije u redu sa ovim. O, da, to je jedna od njih. Zamisli da su još ovdje. A nije baš u najboljem stanju, ali imamo cijelu sedmicu da se spremimo. Mislite da bih trebala nositi to? A sigurno. O, ovo izgleda dobro, Mumka. Hvala, mama Mumi. Jeste li išli na zabave sa ovim kada ste bili mladi? O, pa da, jesmo. Jesmo. Zar ne, tata Mumi? Ne sjećam se. Pa ova perika je vjerovatno za muškarce, je li? O, O, da, to je bilo tvoje.
Zašto moraš čuvati stare stvari, mama? Samo sakupljaju moljce. Nema ni jednog. Ovo će biti dobro za malu Mu. Za mene? Da, popravit ću je i odgovarat će ti, sigurno. Hvala, sa tim ću sigurno imati veliki uspjeh. Naravno, slomit će se ko će prije zaplesati s tobom. Sigurna sam, mala Mu, sigurna. Šta ti je, mala Mu? Strašno sam uzbuđena. Ne znam kako ću izdržati cijelu sedmicu. Ej, zdravo, šta to jedete? Lješnjake. Fuj, 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 kako možete? Užasni su. Ej, hajdemo se igrati. Ne trči, igrajmo se. Ej, Hemoli! Šta je to? I tako je dosadno. Nije zabavno igrati ganje samo sa jednom osobom. O čemu govoriš? Ja ne igram ganje. Treba mi neko da se igramo. Onda idi u kuću Mumijevih i nemoj da dosađuješ meni. Nema koristi. Mumije uvijek negdje vani, a svi ostali se spremaju za glupi maskembal. Znam, niko ne govori ništa drugo ovih dana. Kad bih mogao da shvatim šta je tako posebno oko smiješnog oblačenja za ples. Apsolutno luckasto. Radije bih gledao lijepe biljke nego išao plesati i jesti puno teške hrane. Jesti puno? Zdravo, Svire. Zdravo. Nisam te viđao neko vrijeme. Znači, ovo je... taj kanu. Da. To je strašno puno posla da napraviš sam. Znam, ali želim da ga napravim bez pomoći drugih. Hoćeš da ga izgradiš u tajnosti i onda iznenadiš sve nas. Pa, to sam mislio, ali sada si ga ti vidio, Svire. Tako mi je žao. Onda ću zaboraviti da sam vidio šta radiš, Mumi. Možeš li to učiniti? Naravno. Mogu zaboraviti bilo šta ako želim. Sve što treba napraviti je misliti o nečemu drugom. Napomenut ću te kada bude gotovi, onda ćemo imati veliku svečanost porinuća. Bićeš počasni gost. Stigao sam. O, to je lijepo, Mumi. Izgledaš tako iznenađen, kao da nas ne prepoznaješ. Jesi li to ti, Mumka? O ne, to je jedna vojvotkinja koja je slična Mumki. Svi smo zaposleni pripremama za maskembal. O da, parada maškara. Ne, to je bal. Šta ćeš ti obući, Mumi? Obući? Bolje smisli nešto, ostala su još samo 4 dana. 4 dana? On bi trebao ići obučen kao princ. Ha? On bi mogao biti siromašni mladić koji je zaljubljen u princezu i treba da ide sa mnom. Eto. Ne, on će biti princ i ići će sa mnom. Ja sam gladan. Idi večeraj, mi smo već jele. U kuhinji je Mumi. Mumi bi mogao da prati nas 2 princeze. Nema govora da bude pratilac. Doći će kao crni vitez. Hoćeš li, Mumi? Meni je svejedno jesam li pratilac ili crni vitez, ali pitam se imam li vremena da se spremim. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. A ako ne stignemo, možeš doći kao Tarzan. Sa leopardovim krznom. To je dobra ideja. Snažni Tarzan koji će nas unijeti u salu. Tarzan mora doći sa krokodilom. Njušo bi bio dobar krokodil. Bi,
Odmah mu moramo početi praviti masku. Mumi je ustao rano. Pitam se dokle je došao sa kanuom. O, ne smijem gledati, obećao sam Mumiju. Zdravo, svire! Zdravo. A, on uvijek afektira. O, Smrdo će vidjeti Mumijev kanu. Konačno je došao veliki dan i bila je uzbudljiva vreva po cijeloj dolini Mumijevih. Ko je? Ja sam. Došao sam po tebe. O, tvoja haljina je tako poznata. Odlučila sam se za ovu kacigu da dođem kao tvoj pomoćnik. Inspektore. Začekajte, gospođo Fox, ja ne idem ni na kakav maskebal. Kuda idete sa Nema mnom? vremena. Krenuo sam sakupljati biljke. U stvari, niste, idete na bal. Ali stvarno, gospođo Fox. Ne, kažem ne. Ovo je previše i neću to da nosim. Ma savi mišiće, krikni i izgledat ćeš kao Tarzan. Vjeruj. Ako Mumiji neće, bit ću ja Tarzan. On može biti i krokodil. Imam nešto za gornji dio što si nosio kao Tarzan. Mumi, bit će dobro, to će biti dobro. Ja bih radije bio crni vitez. Dušo, sada je prekasno za to. Uzmi taj gornji dio, mislim da znaš šta je to. Gdje je to, mama Mumi? Mislim da mora biti u njegovoj sobi. Uzmimo ga brzo, nema puno vremena. Zdravo. Šta je, nemoj mi reći da i ti ideš. O, ne, ja ne. Slučajno sam prošao pored radnog mjesta, a tebe nije bilo, zato sam došao ovamo. Jesi li vidio, znaš šta? O, ne, zatvorio sam oči, naravno. Naravno, danas ništa ne mogu raditi, ali znaš, skoro je gotov. Zaista, skoro je gotov. Divno, onda nema još puno dana. O, ne, 2 ili 3. Onda šta god da je, možeš ga porinuti sada. O, ja tako pretpostavljam, ali još nije gotov, nije sve. Misliš da bi ga bilo ko mogao nekako gurnuti u vodu? Šta misliš? Valjda, što misliš, svire? Vidio sam Smrdu da se šulja okolo. Smrdo? Ti ga onda nisi vidio? Ne, nisam. Mogao je biti sakriven i gledati. Smrdo je to. Našli smo. Vidi, Mumi, to je to, zar ne? Gdje je otišao? Požurio je negdje zajedno sa sviretom. Mumi! Da, svire, šta je? Izgledaš vrlo tarzanski, Mumi. Prestani s tim, svire. O, Smrdo! Stani ti huljo! Zapravo leti, ne bi nikad vjerovao. Još nije završen, vrati se! Meni se sviđa ovako, a vi idite na bal. To je moj kanu. Izgledaš vrlo zgodno u toj košnoj suknji, Mumi. Ne približavaj se, stani! Bolje pazi, Smrdo, Tarzan dolazi. Rekao je da će ti iščupati sve 4. Ti si veliki, Mumi. Sigurna sam da su svi drugi već došli.
Trebali smo otići na vrijeme, a ne da čekamo mumija. Mislim da je pobjegao da ne bi morao ići. Trebale ste mene napraviti Tarzanom. Ne bi mogao nositi nas dvije za 1.000.000 godina, Njušo. O čemu pričaš? Sačekaj, čujem da neko trči. Jeli? Ali to sigurno ne zvuči kao mumi. Znam, to je konj. Ali niko u okolini nema konja, sigurno. Vidi, vidi! O, izgleda vrlo čudno. Ne brini, ja ću ga otjerati. O, divno izgleda. On ne budi blesav, krokodili ne laju. O, kakav neobičan pas. Je li vaš? Da, ali on je krokodil. Mislim da se ranije nismo sreli. Nismo. Gospođa Fox me pozvala na maskin bal, ali izgleda da sam zalutao. I mi idemo tamo. Možda bi mogli ići zajedno. U redu, mala mu? O, da, ljubazni gospodine, voljeli bismo otići tamo sa vama. Imao sam veliku sreću da sam vas ovdje našao. Momka se do sada uzrujala. Pretpostavljam. Možda su počeli plesati. Ne bih se iznenadio. Bez partnera mumki može biti neprijatno. Možda. Sigurno se uzrujala bez mene. Nesumnjivo. Bili smo sretni što možemo jahati sa vama. Napokon se osjećam kao prava princeza. Uz vaše dopuštenje bit ću vaš pratilac na balu. Dopušteno. Možda ćete imati i besplatan ples od mene. Hoćemo. Zapravo mi ne smeta ako mu mi ne dođe. Ni meni Tarzanina ne trebaju, ni krokodili također. Kako se uspuđuješ? Šta radiš, mala mu? Trči, stara, rago trči. Tiha. Budi pažljiva. Ajde. Stani, mala mu. Stani, mala mu. Drži. Hej, to je moj konj. Šta radiš, mala mu? Odlazak na bal ovako trajaće zauvijek, Svire. Ne misli na to, Mumi, samo guraj. Ne. Mumi, jesi li dobro, Mumi? Dvoje, ono su najbolji mumi kostimi koje sam vidjela. Tvrdim, nikada to nije kostim. Došli su kao oni sami. Znala sam da ću uhvatiti staru pticu. O, ja sam gladan. Na pod, došli smo tako kasno da moramo brzo plesati da bi ih sustigli. Ja prvo moram jesti. Ja ću se vratiti kući. Kako je kući, tek smo stigli. Izgubila sam periku i kišobran i zabavu i sve. Nije više ništa zabavno. Ako hoćeš periku, uzmi moju, ali hajde sad da plešemo. Hajde. Zašto se malo ne odmorim, ja sam pišačio. Ta glupa perika ne ide sa mojim tenom. Gospođe Fox! O, dragi moj Markiže, vidim da ste upoznali malu mu. Htjela sam da vas predstavim jednoj drugoj mladoj dami. Idem li pravim putem da dođem kući? Mlada damo, da, idete. Svire. Očekivao sam vaš povratak, mlada damo. Jesi? Stvarno? Jesam zaista. Vaš privatni kanu je spreman. Ako ćete me pratiti. Mumi! O, kakav divan kanu. Jesi li ti ovo napravio, Mumi? Da, drago mi je da ti se sviđa. Dozvoljavaš da uđem? Dozvola data. Dozvolite, mlada princezo. Hvala, mladi prinče.
Kakav divan mjesec. Da, Voljela bih otploviti pravo na mjesec u ovom kanuu. i ja, I tamo ćemo plesati, plesati. da. I otišli su na mjesec, ili su bar mislili da jesu.